کشه یا سوتمنیل پارێزگا دهوکê berdewamî heye. Berdewam jî berevgîranbûnê ve diçêt. Niha bihayê litreka panzînê nêzîkî 1000 dînaran bûye. Hevwelatî jî ji vê rewşê dilgiranin û dibêjin ed bername hikûmetê danîne harîkariya hevwelatiyan biket. Belkî hikûmet pirêya kompaniyên hezbî bazirganiyê digel xelkî diket. ما بوان شرم نینه عربک شنی بیجیتن از درگه پانزی خانه خود لی ناگرم خلک فهرمی درگه مالت خوب ما فکرن شنی او کتاب بداده عربی بیجته درگه پانزی خانه خود خلک هرمی بگیرن هم میره کویل مد گیرن فی سبیل بس دوب کیف خو تشتیب دنما بوچی هر هفله روی گوه یک پانزی خانه نینه کسرات دو هبیتن بله چونکی خلک ویدو که خوب بیدن کردی سری خوی چماندی لومن افروکا هر برخد هفله چه پانزی خانه تو بچته و تجی پانزینه دو پانزی خانه بتنل ویدو که ای پانزینه توزیع کن دو نه سه نه 2 میلیون مرو ویل دو سه پانزی خانه ده اوجی دل قطع کنه که خود حس کرد یعنی که اگر دوی بیت نشیم دنیا خراب کم یعنی هر چند که پانزین ده ارزان بید پانزین ده زحف بید کاف پانزینه اما هندی از بینیم سرایه بس همه سرات بینیم خود وکیل همین پانزی خاناجی یعنی اف پانزینا دنمجی یعنی ده بیج ده بخیر خود دنمه ما 600 خود 600 700 داجی هر گرانه هر بوم دست نادت جی بس با هم مجبورین هم تنوان سرا چه خود قبیل کم وان سرا یعنی حتی کنگی ده وان سرا دابین یعنی هر بیشن ده زحف بیدو ده پانزینه تو بوچی اف پانزینا چی تمیسل جی دفمه چی تمیسل بوچی میسل ده 450 بید بسرا والفیدر که ده 700 بید سروک لیجنا سوتمنیل جواتا پارێزگا دهوکê jî dibêjêt Palavdgehên Herêma Kurdistanê ku ji dihatê giştî û serkîstê xelkê herêmê hatine durstkirin, berhemê wan bûnaverast û jêriya Iraqê tê rawanekirin. û ew panzîna bi 609 dînaran jî tê firotin û sirayeka dîr û dirêjê durust bêt, rêjeka kêm ew bi tenê 10 salê ji pêtiviya parêzga dihûkê dabîn diket. لازم الروجانه حدود يعني مليونك و300,000 حتى 400,000 لتر بنزين باريزغا دو كده بني افريكا فيغا يعني حدود 100,000 لتر بتا باريزغا دو كده چواش تختيا مليونك يعني 200,000 لتر كش برهنده رجاكا جلا كيما ازيد دانا خلقيه راستي يعني جيكي ماسيه حكومتك افريكا مستر بحركه نفطي شنيكا بالاغيد في هرمش شنيكا ابو بغداد شول بكن شنيكا از بچ منتا بغداد شنيكا بغداد کیش صده دهه بو من پانزین دابین بکتون و 100 مشکلات ریکدن حتی گهتا ولاتی اوه چاره سرنینه حکومت هرم کردستان امکانیات تین وضعی باشه نفتیات دستی دهی تراپیتیویات روزانه بلا بدت پالاوگه هرم کردستان او پالاوگه بلا بو خلک هرم شول بکن یر سر آخه هرم پاری حکومت هرم کردستان تاتین آوا کرن لازمت خدمت خلک هرم کردستان دم نت خدمت خلک گیدابن الدهوک گرانیا بهای پانزین خلک کریه دو باش بشک قستا باجر میسل کدش بوب دزدوینان پانزین بهای 450 دیناران و بشک آدی ترجی چندین دم جمیرات سرای داد مینید و پانزین بهای 609 دیناران کرید. آمد بریفکانی کنال اسمانی پیام دهوک